Jishuna hanga I karinga we kashakazana. Ili kara michi mathai mara kala ili shit kasang michi. Mara janglak mara. John kapi kasang taruk tuiza tumrata panga. Remake da achiwe kamdaya baubing. Gagatuma pungjam haufu panit mayon haira kare haufu award mishok haira. Scholarship atam chada makhami wuivang tribal katomtheilak na infali protest sahaira. Ringyaophi ajita Tangkhul Express wipao Ringyaophi Ningshen in apami dalei. Pao ping may saina nganang rumsa. Haufu kavang kui la mayasang asa kavai ning rinling asunda gagatuma pungjam haufu panit mayon haira. Panit ji pungjam haufu lovers association na pungjam village authority, pungjam village development council, pungjam shinaulong, pungjam katamnau mayer ngala long ling ashikta makok kamina. Preserve and promote haufu gachi tuikui azingli panitji aya pungjam li mayonda veterinary and animal husbandry kala transport minister kashim bashumna maso asada wazanga. Ukrul DCIS Kengo Zuringla, additional secretary veterinary and animal husbandry, director DA and Hills Government of Manipur Hena Amei IAS, Ukrul Eina Kamjong with veterinary department joint director in charge Dr. Louis Hongre Atum Kayao Sada Wazanga. Panit rung kami jili pungjam hetman duri sing horam na chief host samia. Awo ayi na ngashan hai kami hi itum mamalai kavai da zingum kachida kayon darik taruk thang haufu panit hi mayon. Kala 2022 kum haufu panit mayon kapogwe na Minister Kashim na katomyingda pungjam haufu lovers association with anusan pareina Minister Kashim li ningashi pongshoka. Haufu India li recognize sakhavai shakjangda hotnara dalei. Ukrul District li Veterinary Department we eina janbao kami sada say hawk shike we insurance sa sangka shike gazalaga tighai hitharan shorkar wishong eina insurance we paisa sampangra da minister jina yarili hangjiteya. Haufu kangaja atit rashungda ring sakda mashai kavai request sahaira. Ukrul DC na kamadwili haufu mathada leisalala eina kaikhui kavai makang yili shau kami hikatha otsak masa kavai kasat sanga. Haufu magaza kavai veterinary department lilanga sannaga care khui kavai la shimli haufu abavu kengro kavai kasat sanga. Haufu yur mashiman kavai mathalak eina kaikhui da khalei association chili IAS hana kamena maya khangai pongshoka. Gazip chili pungjam eina Paure village shinaulong li sewing machine abavarip mi haira. Haufu award ava mathalak eina gagaili akha kala avu mathalak eina gagaili miya. Achukum haugupok haufu award ji shangte yangyana ava mathalak eina gagai wuivang sampanga. Kala haufu avu mathalak eina gagai wi award lagi san yangyana sampanga. Ang ran angi chili Ukrul STO, Chingai STO, Ukrul Forest Department DFO ringanai wi awunga kala yarui wazanga. Scholarship atam chada makhami wuivang tribal katomtheilak na infali protest sahira. National Scholarship Portals wazingli 2023-24 academic year with scholarship miran mishok kavai pohaira. Protest kasaji all colleges students union infal nathanda katomtheilak china GB Women's College pamwe ina hapokta TG Higher Secondary School shong protest zatvaya. Police kala CRPF personnel ping na yar regionally control sagavai la kasham khavai kasali tear gas shells shichina khajit halala katomtheilak ping china manga tutua. Tribal Affairs and Hills Department officials being additional director ST Ritung Zangda protest kasabam chili walaga katomtheilak ping wi maringapha maram ngana sangmi. Financial aid atam chada makhmi wuivang atum academic progress li hapta legachi pongshoka. Atum na kapoji authorities na acknowledge masami rang na kaina tangda mga tsimara da katomtheilak ping china kasat sanga. Now the police kala department officials ping na protest kathana ping chili ngasan maman the situations pa may hawa gachi IT pauli sambanga.
Manipurli kon kazarot kamrat shokta khalei maramli TNL na chishat mi kahai ladluida phaningung khangasak chanpao shokhaira. Manipurli shokta khalei ochotli kipali khamichang masa milu kala tangkhul naka long week khamaya maleilak kipali khangachon khawai khangaran masa milu da TNL na tangkhul regional saikorali hangmathin shokhaira. Shokta khalei ochot maramli social media li kipana kha mangyaophi mara kala machan kasang katom kasang masa milu kala TNL na official information ka shok maningla khangatei ji makhamashungna ta khuimilu ka chila hanga. Tangkhul leihali kipana kha mili karili check salaka khon kazar ma shok ngasak pailak mara ka chila long rei china hanga. Zizi khami hili mahan sanga ka TNL li khangasungna ta khuira ka chi hangmathin haira. Manipur dishot hi cham khana khwira khawai Imphal tampak shong wi long ngada teidana achuwi tarik magada khani thang Delhi rally sara dalei. Committee of Peaceful Coexistence Manipur Federal Students Organizations Kangleipak Manipuri Students Federation kala imaki maira zangda long magu kadana chanpau kashok athishurda atumna 50 members delegation semra delegations china Prime Minister Narendra Modi di samphangra da hanga. Rally chui tukui peace and coexistence da stately jing kari khwira khawai ningrin eina saraji. Achaku muina rod kamrat ngaphang da raka high state hili yangsang mikhavai Manipur India Bloc Party spina Prime Minister Narendra Modi li ngakauli shithaira. Tuishot yangsang khami hili PM Masha zangda Manipur wiya riping li mathala kaina engage sa khami mangna normalcy khwirara gachi opposition parties ping china hanghaira. India Bloc with political parties sarawi miping New Delhi press gazip kapam ni kahang athishurda atumli jantar mandar li protest mapam ngasak thuwa. Atumna jantar mandar li protest sakawai mamaya salala apong kate na protest savara da Manipur Congress Chief K Mekajandra na hanga. Atumna ningkachang kapo maram Prime Minister li momentum misang hairaji. Manipur hile India we akaya khana. Chithaka zadraga hai gachang thrada jishat langa hai hili central shogarna wuivang wuivang khala da Mekajandra khangahan sai. Meeting hang thurukada relief camps li pamdale shasha miring shiman haira. Itum kaya karan ka kachot phungwa fura khala da Mekajandra hanga. Manipur State Shorkar hi Central Shorkar na direct control sada khalei Chief Minister va eina khalei kathana gachi hangda leida khalei hi undeclared presidential rule thaira da Mekajandra na hangsanga. Home Minister na state hi with situation directly control sada khalei da Mekajandra na hanga. India Bloc kathana ping china PM Modi li chithi khami chili Manipur li kum hi makanrang lakha khawai boya. PM na yangsang kami khawai Manipur wi miping na achakum kharam kachang wi aina hon jing khalei na da chithi chili hangsanga. Manipur wi Inter College Best Physics Championship 2024 li Thamrin Chang kashung na bronze rida mai khaya samphang haira. Inter College Best Physics Championship nghanji Standard College Kongpai le aya makhok miya. Kala chui 65 kg open category li Thamrin Chang na bronze yui ka khwina. Thamrin Chang hi Bay Village wi kahausan ina kung la kushung wi naumayaran ahi pedigree college li ball science first semester tamdale. Thamrin Chang kushung hi Royal Gym Ukrul wi akhawa Robert Meiti wi yangsang khamyazing li train kasa athlete akhana. Kala ahi DMNL li executive member sada zanga. Sanapati Shong Security Force na Popi Lui 8.76 acres sashiman mi haira. Popi Luigi Tarik Panga Tang Sanapati District Police Forest Department Kala District Administration Kazang Campaign Team na Mukui Long Di Aina Tonglang Atongba Hill Range Pamli Sashiman mi kahaina. Popi Arong Bingji Awon Kawan Atam li leisayaji. Kala Luigi Sakhayang Mita Ochochi Wikes Tasang Haira. Tarik Panga Tang Operations Kadayakali Manipur Police ina CRPF na KCP PWG wi mi katum tukui haira. Atumui eina country made 9mm pistol akang soda live rounds mati kwimi haira. Kang jubli atumui ngatum kawai bamli bapayang da demand letters kala illegal kutlai sem kawai workshop pakuyaji. Tukui kahai pingchina yarili danti na lupa gabo ot sasaya da police na hangsanga. Ladluida ajui kamdaya bauping. Gagatuma pungjam haufu panit mayon haira Kare Haufu Award Mishok Haira.
scholarship atam chada makhami wuivang tribal katam naupingna imphali protest sahaira Aju wibao hiling jang haira, pao ngana da kleina thum saikorali ringapha kala kham hai simik shong sa seran.